سلام و ریس خوش بو براین هجا و زید عزیز افروکه هفتی هیوادو سال 2023 من خواست بو از لسر بابته کی راوستم و گلک مامل هیویا روزنامه گریه راگهاندن سوسیال مدیا و تلویزیون تایبز جف تلویزیون اپوزیسیونه و از جوانا گله ببم کانه اف خلات جبو لجنا پارێزەرên bergirîkirinê ji girtiyên badînan ew xelatê hatiye dayîn ji bo hêja û parêzer Bejdar Hesen û ew tîma digel da çi wat heye det û ev xelatê henê hatiye dayîn ji bo kesekî di nav Herêma Kurdistanê da wateya vê an jî îşareta vê ji layê Wezareta Xariciya derveya Emerîka ji bo Herêma Kurdistanê û serkirdatiya partî û yekêtî çi wateyê det min divêtin ez bo hewe rûn û aşkera bikim û çunkî min bi rastî jî ev heftiyek borî min guhlê nebû ku ew tiştê min dixwast kesekî gotba an medyayekê înaba ziman lewma jî ez mecbûr bûm evrûke herçende subahîne subahî heştî heyvê min babetekî diyê hey dîsa jî dêt kenalê xwe yê YouTube'ê da bala vekem lêberî ez dest vî babetê giring bikem çünkî bi rastî jî li def me xwe gelek û gelekî giring e û eger hin jî hîrik hêzira xwe tê da bikin dê zanin ku ev babete ji bo guhorînê bêt gelek û gelekî giring e lewma jî ez dixwazim ku berî ez dest babetê xwe bikim ez daxwazê dîsa şeweyê têja dikim kenalê min yê YouTube'ê subscribe bikin îştirak bikin like û comment bikin da ku bibîte palpiştiyek bo min ez jî pitir bişêm xizmeta heweyên rêzdar bikim xwîş ku birayên ezîz her sal di vî demî da an ku em çên bêjin heyvaek nabeyna heyvaek û du da Wezareta Derveya Emerîka xelatekî pêşkêşî 10 kesat ketin li cîhanê û ev xelatê henê ji bo wan kesan e evên bergiriyê ji mafên mirov dikin û ev ê bergiriyê ji zîndaniyên zulmlêkirî dikin û ev rûke em dibînin ku ev xelatê henê boye êk ji van 10 kesên ku li cîhanê ev xelate wergirtî keseke parêzerekî Kurd e bi navê Rêzdar Bejdar Hesen û tîma wî ya gel da ew tîma bergirîkirina ji mafê girtiyên badînan bi rastî jî ev keyzê henê gelek ev keysê he gelek cêxwe girt û ev ê henê gelek bû harîkar ku hemî zilm û zordarî û sitema bi nemala Barzanî û Talebanî li ser girtiyên badînan aşkera kir û ev xelatê henê hatiye dayîn ev xelate îşareteke ji Wezareta Xariciya Emerîka ji bo hikmeta Herêma Kurdistanê û serokê hikmetê û serokê partî û serokê yekêtî û cê girêt wa û van tîlewtajiyê bi dîf wan ve îşaretekê didet dibêjtê ku hîn hikmeteka diktatûrin çunkî ev xelatê em deyne kesekî tinê ew kesin evêt nav sistemên diktatûr da dijîn wate Wezareta Emerîka nerastewxû dibêjte Mesrûr Barzanî Nêçîrvan Barzanî Qubat Talebanî Bavil û Mesûda hîn diktatûrin û hîn neşiyayîne mafê mirov parêzin mafê mirov yê binpêkiriye û zulm û zordarî û sitem li gel li ser xelkê Kurdistanê ya hey û ya berdewam e û ev xelatê medaye kesekî mîna parêzer Bejdar Hesen îşaretê dete hindê ku dampêdana dewleta Emerîka ji bo vî sistemê diktatûrane yê binemalane yê hizbî yê ku partî û mala Barzan yekêtî û mala Taleban li serê 32 salan e bi rêvedben ne hikmekî adileneyî dadperwere hikmekî zilmlêkiriye û hikmekî bêqîmet e lewma jî eger tu temaşa bikeye vî xelatê ji layê Wezareta Xariciya Emerîka ve hatiye dayîn ji bo parêzerekî ku ev parêzerê helgel tîmekî bergiriye û berevaniyê ji mafê mirov dikin
مافی مروف الکیره براوانی لیته تکرن لناف سیستمن دیکتاتور دا، لناف سیستمن نداد پرور دا، لناف سیستمن خائن دا، لناف سیستمن کو دستالات دست بنامالکی یا کسکی بریک یکا دیکتاتورانه وی ولاتی وی ملتی بریوه ببتن. یعنی جد ناف سیستمه کی دا یه حکمرانیه و جدزی و گندلیه زیدتر آرمانجا کادی نبیتن. جبر و چنده جی از خوک گلکی دلخوشم یه کیف خوشم یا ایکه به کسی که مینا بجدار حسن و او تیمات گل دا براسیجی سری مپانای بلنده سپاس و رز جبوانکو او شیاینه و برگریه جگرتین ظلم لیکرین بادینا بکن و اوان آشکارا کرد بو دنیای خرکی همیه کو اف حکمه یه بنمالایی یه ظلمت کت یه دیکتاتوریت کت و حکمه کی نه داد پروره نه عادله و بریار بری محکمه جلای سروک حکمت ایوتینه داین بو هر گرتیه کی و هر ظلم لیکریه کی آزادیا را در برینه نینه و آزادیا ماف مروف نینه و اف آزادیا روزنامه وانی و روزنامه گری نینه لو ماجی افرو که ام دبینیم کو او خلات هاتیه داین جبو تیما پارزرن بروانی و بری گری کرن گرتیم بادینان براستی جی از وکی کسک دل خوشم پی جبو من آشکارات بیتن کو افدام پیدانا حکمت امریکا جبو هرما کردستانی کو حکمک دیکتاتورانه و حکمک ظلم لیکریه و همین مافی مروف ادبن پیکرینه و دیمقراطیت دنافدانینه اوه جبو ما همیا دویتن جه رزه بیت و جه دلخوشیه چنکی براستی جی اوه اشارتا که گلکا گرینگ بو جلای حکمتا امریکا و جبو خلق کردستانه لی حکمتا هرما کردستانه حتی وگا وجینه اینا سرپراسیا خوکو بیجیتن اف خلات هاتیا داین خلاته که به وی شوای بو آن شوای که دی بو یا بدنگه یا بدنگیت پارزید چنکی زانیت یا شرمزاره یا ریرشه او جوه هل بجارتنا بیت زیده تر او حکمیل به کردستانا آزاد و آوا و سر بخوانا کن هجبر به چنده جی براستی جی اوه گلک کاره که پیروز بجلای حکمتا امریکا و وزارت خارجیه انکو وزارت در و امریکا و جبو افدام پیدانا هنیکو اوان گهشتی نوی قناعت و اعتراف به ظلم و زورداری و ستم و دیکتاتوریتا بنمالا خائنا بارزانی و طالبانی کریه اوه جی جه دلخوشیامه اوه جی همی او هفیره اوه ام پیگوه او چالاکوانش در وی ولاتو نافخویا ولاتی او هفیره ما چه کری او که هیدی آوه ود خود و آوا وی هفیری ده هل بجارتن بید داده بدرستی اتفاخارن و خلکی مدشی تا سر صندوق دنگدانه دنگ خوناده تا پارتی و یکیتی و به یک جاریجی دویتن ام همی حولت خوب بدین رجاء که گلکا زیده فرکین سر صندوق دنگدانه دا کو ام بشین پارتی و یکیتی لاواز بکین لنگر بکین ساقط بکین نهیلین اف حکمه دیکتاتورانه که چو کرت ما بظلم لیکری و ببی تاوان بکند زندان خوین ین بنمالایی و زندان خوین نروا و نیاسایی و افتشته هنی نایتا قبیل کرن جا اوروپی و حتی ام هبین دکار و خزمت و خباتی کین جبو کو ام همی ری رشی و شرمزاریت هوا جبو دنیایاش در و آشکرا کین سلام و رزت منتین دوباره جی داخوازش هواین هجا دکم کانال من یه یوتیوبی اشتراک بکن لایک و کومنت بکن سابسکرایب بکن دا کو ببیتا پال پشتیک بو من از یک بردوام بیم خدمتا هواین هجا و رزدار و ظلم لیکری بکم ازو هین بگ و بمینیند بن سیبرا خدای مزن و دلوان و